the 4. Me no bedim komo bebre. Yes. We are going to talk. Akwabi na kan say my God is a talking to do God. My God is a talking to do God. Hey, our God is a talking to do God. Me nada. Onyame baba ye na djuma se de bia oye no no. Onyame ba ye na djuma se de bia oye no no. Enti wo de waso be ma me ne. Na me no akasa. Edin kan no be your Bible na call Matthew 19:3. Matthew chapter 19 verse number 3. Be your Bible no call Matthew chapter 19. Ebinum edru be your Bible na they hate it so much. Bible you soon do call Matthew chapter 19 verse 19 what? Oh, there be Gina Matthew chapter 5 verse 21 first. Matthew chapter 5 verse 21 Gina how first. I mean just me to my country now. Or say about Papa. Okay, we are Matthew chapter 5 verse 32. I want to make the chassis. Yemfa 31 ne chassis, sorry. Or say, wakan so say, obiara obejai ne yere no, emma no, awari jaye enwoma. Na medie mesimo se enye adwamamonti na obi jai no yere a na wama oba no asai awade na obiara obeware de wajai no no enso asai aware. Thank you Jesus. O se mame sense subiem Wokan enso se obiara obejai ne yere no emma no awarijai enwoma na medie mesimo se Yesu na kasa no wote medie me ose medie mesimo se enye edwamamonti ena obijai no yere a na wama oba no na oba no yede oba no asai aware na obiara tie yepa oba ware die wajai no no enso asai aware asemui mekenkan asemui na se eh erade now asemui de abio aha Osi die. Osi se nye dwamam nti se mekunu kumia. Enwu aware. Sa me yiri ye junso kurubo. Wo junso keta so a. Enwu aware. Sa me yiri wa ya no kurukuru. Odi konkonse man tokwa som gidigidi. Eno so nwu aware. Sa me yiri ya konfronte chia moa. Wo bokro no gumani mu ase. Eno so awade nya aware. Hey, semna dio. Dabio, na me yiri timi di matam semen kwasia tintesi wo ho. Eno so rade wo se mami nyai no. Hey. Na se wonnim aduane noa. Eno so a me nafofo bakra no wonu aduane a otumi yegu mani mase eno so enya aware. Hey. Na dabio Erade wo pesa o kire me se me yiri se wo ye baifo a wotu anadwo wo no kananum asem so wo ye baifo eno so ntimi nya aware eh asem idi anode na se mekunu ne ba manya adwuma eno so me ntimi go
ware ni ekodem na ni ba manya adwuma eno nso mi ntimi nya ya na wose nasem wose mi nyi bi mfrim mi mfa bi nso nka ho de bia wokasa wose nasem ye nyi bi mfrim ni mfa bi nka ho wose senye dwamamunti ena wo bere majai ne yire die wo be ware die ye jai no na saya wade wa ma oba na saya wade me kai se farasi fo no ko Yesu wo ko busa nasem wasi asem bia nti sa asem bia nti senye dwamamo a asem bia nti ye nyai ba o asem bia nti ye nye divorce. Hey, me wa hana lady bi frɛ me no se mame no toa me nua bi akwa ware na se be ma no se na ne hu ni ho wo koye no wa mo na mane o mu koye a o chinchim a kaskala enti me nua na ye na dwe so wo ja ware enti no kra wasesa na niam nam so wasesa na niam wo koye onyankopon so wo chiri nkwasiafo boshe ye sha ye ni so wo chiri ena wato wo bo ase na wakotire puppet anim ena wakoka for better for worse medon meduni mekrokro owumo enkomo usu owumo enkomo yaremo sikamo ahodimo meboa nti dano muko jira puppet no so se kim so fu be jina ho na onyame so sane ye wa invite no so buy no wo fi na ni se ya fili gadochi na ni twia mo wo be ye dance ni wo ni papa na mo ya idu no wo be ye dance ni wo ho enti wo bia wo ye wedding no onyame nso aba ho nti wo serve ya ma remfi no wo hobby puppet nanim. So we lukewarm Christian, so we a good Christian, brother, sister, onyame wo hobby. Oh, Adam. So what you say? Wa bejina ho, nti mu shebon, onyame so, wa ono no wa shebo adisunti no, o pese obiara odi na chibia shebo a, odi ne boshe so. Enti so wose yensa no dia, eni no onyame so di boshe so dia. And you know what say yes to the chidi for no, ye dear bosh so. See a near bosh so dear, no, you knew where the back. No, what could you know? Now, see, meadow. May you ye, meshow, a womo, and como, macro, may you say it near can kind send me brego. Na dance fu mununkum wo nyina betena se no modi dance ehun se aware na baso ye de kawa ne kakra gingen ne ye de shower na be ma no so de na sofo si you may kiss your bride na man for iromo congratulations sister ya congratulations bra ya congratulations bra pia congratulations sister fiajeman congratulations na man for congratulate you. Na mukuduru dem no chinchim akaskala o se mi dai wonu so se so anya dwamamunti wo kono wo shebo no wo si wo wu mu nkomu anomeboa nti woni ne duru dem na be ma ni twa wo twa no no ba yinsia enya awade wo do ba ni duru dem ho ni wo twa na no ba yinsia brother sister enya awade o woni ne duru dem ho no wo ye junso kurubo woni ne dai wo sori ya wo keta so nyina fo enya wo ba no wo sese nya dwamamunti a ti wona me kacha sister ne sister eni e kacha no sister ne so wo be wo ko awe wo de akokoduru be ko no wo nware bi mu a no wo nware bi mu dia on kan so hu se mo nko ware bi mu is over
So open kwapa dia. Won hweye na wankwanko ware biem. It's over. So okoko ware biem dia. Eni no pepa ne die firi nkwan mu. Wase mame no toa ne se brother no wodi ntro no brother no wodi ntra ukọ no na ubusa wahu. This is the mistake that Christians make. Yeah, the last in a kwawari last inti ema ye pray ho ye pentam last do na matena si ache ena me nyini na by now de kamawo na me nafufu nyina ware ena by now de kama yesi ye de sansem ena ye de kwaware a Christopher kan ye yusu nsensem we mfa kwaware because a huge a betima drop we going to New Jerusalem. But people don't know. She say awari na setitale habas obi apija nsa obi man no so abem okoware woto wogina ho a wototo nchansi bi nya sika kakra gu bank account mu a onima ware no se de ne kala sitia. So what you see? Hey, and let me pesa obi atiase waware na waware de umpo utiase no se nya wo mfia mi busam et say wo aware num. If you want to say, asum due woman can tell me. So when you mean you face a one year now, people who the akono, echo fekuno, and I hear dio, sister, brother, dear. Unconina Ujay so ye because one more radiant fellow. Now, cool, Muram now kukuma boa, now to two no one to charity, now the bachelor or him said dear boni. Unyaminim who march. Obi wo kra di kumi kranse wo busa no no wo se mabom paye onyame so chantoro hye na no obi yi na no si busa akuya awade a wo koi onyame wonim ho bi wo bom paye o se o mabom paye onyame se eye onyame na wo di ntoro hye na no wo beba bi yi na no fefefefe wonim bi gu aso be ye mobo. So what you say nene awari ja ye emu osofo. They divorce like candy. As a toffee, yes, sir. They divorce like nobody's business. They divorce like as a chase woman Bible no kromun kenkai. And a woman can kuren suntino. Wamutiti asori demo and kofu jaya wadie esan ware foforo because of say binomunim sa womu ko jemunti womu pese womu de woka womu na munyina mu ko jemu enti asem no kure womu no de they will never say it to you. A cocoon, sister, brother, a cocoon, they will never tell you. They will never say it. So what you say? They will never, Mrs. Sister, now don't kawashan we don't know. It's over. The unya ibia is yours. Take it. Was it a Yamamunti? And no better me join the area. The obe ware no na say ware wote. Enti mumu bebre mu case. Where dey bi wo ho a onyame so wota ware go. Ade onyame time kokko support. Where dey na wo ko na Saturday no. Sister no ne kuneja wo ware foforo no. Wo se die enti na ma ware ne guye. Wo se Yamamunti na ware ne guye. Na wato bo ase ato atade wo jam due. Mumuni mo uko jano so wonko ye o ade a wo ye wonyame tai no uko boa mpana so omonko ware omo ya ware sayefo ndi wonyame wonhu ne sa ware ohun ne so omo twempana omo ya ware sayefo na wato watade Saturday uko ja omo due. So we be invite wade brother sister busemu nsa na wako na wonko sister and this one no wonyame amfa bibia motirim no wonyame amchichire bibia mfiri soro amfa motirim se pe busemu anza na wako brother na woko na ware no yeso wa ware pen wosi die ntio ene gu na wade a wo ware foforo wosi die ntia wase wakoche ne yire se wo buru adwaman
ba ma bi ante ne yere ana obana no ya omuno okasa rof oye kromfo oye bayifo eni nti no waja obayi ko ware foforo ya na eni e me ka kire wo se wo so wa shatade yiku bi no due me nada mumu bebre mu problems efifiri baby na eba mu problems moko ade wunya me tan no mokoye chief crusaders na modo mo ho akofore nti no me no eba no waso bi egu so nti wo bo wadwen posa wo ko wedding na se no wunya me hye ase so wo dome kopim se wo be free wedding na se wo wie ya won sam fere sa kocha wo made asa congratulate wo mo se die nti na wade no egu wo ware foforo wo se die ntia obi an kanchira wo and me pesa what this will be warrior before you go there no listen nipa na ware pen busa die ntia wajaya warrior wo ware foforo and some wa accepting the invitation as o Christo ni a wo pe heaven yakọ anye sa wo case me abuchi fokwa de mo bochen bibia chese wato na tade na se wonya baby mfanko ene obi so wo ware sister wani tua so ware be miensan jai brother yi wani tua so ware be miensan jai na wachechire obage wasehya watade atoso a wo ko wedding ni bi no chese di onya metan na wo ko support onya mi si wo chira ware go wo sese nya dwamamunti na obere maja na yire a de wo be ware na say ware nti nipa na wo ware sister na ya ware say yefo wo say ware na wo so ko gira ho eye chief crusader no wonder ntina mpaibo adosu entina nsori adosu mpaibo adosu from Monday through Friday at this one aso si nipa enhye no ba bia mu kojeje niso afini no enwanwa nyekom awari no yibo ni dize sano e ya this one kesi o etise besepani kudna haban yetase ne banyansafo enkola nwari o ya counseling ni do makotena ho ni ebusa o mpa wo se an we adwuma ben me nti boso me se na ade me jisike modu wo dem o TV si ho wo se an wo fridge wo se an nti na chese wo ba no do no wo se pen wo se ampa ifre wurade ni eja no kwan weyo and ye shaso every say yes count sister ne brother no mbe ware no aware no wo munim se di aware ne kala city do they know wo munim se di unyame si value aware fa ama wo bi e ware e no manya wo musika no se ne nafofo nyina ware e ne nafofo wonye sika e se wo se ni dan wo ware yiye na wo ko ware bie hey onyame wo so what tire ware go wo so what tire what me share brother bi no obusa no brother na oyire wo oh yes won na yire na jawo ade wo ba ndi mu ade o hwe wo shi bra yi se won na wotumi didi bra yatam eni nti no waja no hey making ka babu no wanka so wo ba ni mu ade a wanka Bama no what they say what bromen to one akofaye Bama no me that to minam kofa ma wo ti mu bebre yesay awrade ho afei me say se na wonyame bohwesel se manfo nko jai wo mo yire no ma wo ma ye seconds asofo bi jai yire no eni kunu enya komo because yan ready ya the last ne ko ware ne to so wo shape last door aware no consequences e wo mu no ensunsanso e wo mu no de etimi ye nipa no wa anwene ho enana sem no oje emma no kra de jai wonya bo Victoria's Secret no kototo anda we foforo ni brazier e kototo ne ma wo be hyehye ne de ode be keka na ho ne de ode be ye no na adwene nyina ye mpamu wo nka hwe amanetie
consequences e wo mu a onyame tumi gina so chi wo bi tu gemu no wo nyene ho wo bi tumi ko ware be ma ehia ni nti no wo gya ya ware no no wonam no wo twempana. Hey sister brother, who was the pa who want the kokoda no when you macho so who could die ware the kumeni kran se waka no obi si na mama no chewa ne sa ware gya ye de say asofo kese yi wo na hu ne so ye sofo kese woni so na ye osa ntire ye tete koyi wo mumuye no woni so na ye osa wo ye sofo kese o no wagya ware wo woni so na wo hu ne sa onyame nim ne bi kro wonye sofo so what you say na manfu gya ware nyafu ne yesa ware nyafu ware yi won te ase onim hu mache onim se dia ware ne kala se ye blue se ye green aware mu asetena sei ne tie bramien tena so ye bramien ku woni nipa mienu ko hyen dan ba ko brother sister enye komo na wonya kukudru ku gira ho se owu mu nkomo na ukoye ne se ne kwaku den suro eni ahode a ewu mu nkomo de ukoto ye no ntiboa no wonya aduro no wonya na yaresa ne nya wukunu back emma yemfa yensesa ye baage yemfa sasemwe na Yesu apie wosi rade se wosi adwo mankwa wosi Yesu ye mini and Yesu debi o mini adwo mankwa bi so Mr. mankwa me ne jai na David Yesu David tie se wonsa wo so wo chiri ntro wono no oba wan me no odi ntro na me koya me ko hu ye na ma me gya wosi agina ha sa woni me di nkomo enu me kasai eba manim ne me be kasai ya ka me ma utiti a break ka me kire wo se bibi wo kwamu ho ba wan mumi amfare me uti we wan kasa ti we why me bone fafiri kura won sre na sa be gira me wrade na me kwakwa wari na wari na te sai ma wan te me ne ufiti ya na ase o so didi me ya o so da ibi na ase awari ndi efre wrade no mo ku gira no moye na wo koye wo kan sai puppet na ni makuya e dia sa na kan ase sofo ne kan sai wo de kawa na wo be hyebo no wo kan sai ose me ka se me dro no me bre me ho ase me di nini me ye ni yie owo mu nkomo ose ni gina nti wo to kai sa wo kan sai owo mu nkomo ose pe ose ni gina me nsa bonkum sa wo kai sai wo kan sai owo mu enkomo dia wo koye be ma no wo sensene da mpa no so ukoye na posesa kan enti so wu nkomo ukura wutire wo mui ne be ma na nya adwuma ade na wo mo ano na mo nkopa aduro enye no na wonya ne be ma na nsa nyina ne naso biem na wo fa okunu ne ntena na wo sesa bag se wujai nti sa lady we wu enko ware sister enko nha se wo hwe na wo ntumi a na wo ntumi nka ncha se ne wo twa wo nturo nti onyame no wodi ne toro onyame na ebe twe na so nya wa na so twe no so de ba o me se beba enye wo na wo be twe na so eyi onyame na djuma untumi nye onyame adwuma ma no enti bo sha wo ko hye no de wo bo hye so papa mu oboni mu wo mu nkomo nti se boni aba ye nwane o yeso no obi ebe ware oba na wone ne kokete so wose mojetu de bia mira asem we wo ma ntima nka nkyerɛw mojetu mi saa mi problem no mojetu mi saa de bia mojetu mi wose ene wan ka nkyerɛm se mojetu nti no ene mi jai wo jai ko pedro ma no na mojetu no nyai ne fa wo yere back lastly di bi frame mi bo hu pa ose mama no to ma wari gya yakọ ware foforo na me ko mi nkoto dwa ni mo sra urade se wo hu mi mobo no wo fa me nka ne ma no me ti di e wo de fra me no eye mi kunu last name me kuna me ne gya ni last name ne se wo nyame eno ne di e wonim no me se ai ti ne je se wo kuna wa ware ne sisi anu nti woni no ntinete wo bu jama mofo aware seyefo tinete papa no wasa aware
nyina wo mobo ti me preach ti say the yesu sane aba wo mobo ha ni ejija ware wafrof de wona ne ware first wonyame won ni no de wona ne ware first ku gina puppet so here I do for better for worse wona ne wrade ni no wona ne wrade ni no di wo dire wo nkyɛn no ayi na mame no to wo pɛ brododo onyame wonni no me yere wo pɛ yare dodo onyame wonnim de wokɔ ware no bossa na wo kɔ sɛ no di so ti yemu bebre o case yemu bebre ya ware enti ebe yi ahwefom yemu bebre onyame de yigina skin ne so a yenwe da yenwe so kremoni kura na wo ware no kremoni o na wo ware no wo hu Kristo no oda so prewo so wo beti asia mo aso Kristo ayenya no aje so ka se Kristo sum na wakom ne haram nti wo jaw na wakofo eno kra no je so ko ware foforo na che so ko ware foforo no no ase jawo na nyesa no ye kremoni no wase aware no sila opel wo be ware ko wasore a yenyai no adisa wa pamu wajawa ko fu bi foforo achechim pre ware eno di wo nsom sa brobe koso wona pamu no wajawa na wan pepere wo so wonya abotra tenase no wakọ ware baby no na me ensan ka ho nti eno di wo nsom sa brobe na senye sadia awari dayi ni wo ma Kristo ni o awari dayi eni wo ma Kristo ni woti awari dayi ni wo emu Kristo ni awo pe heaven akọ nti de wo konya ye bia sompa minada she asodie de nipa so ye jeja ware rough hey bra o yire na waja no de wona na ware ye na mukuti wona na awrade ni no obi a obesa kofa ne biem se nya dwama muntia obi a obesa kofa ne onyame woni no he wo obetena sa obi a ye gyan no enya dwama munti asa gi ni tirade abusuafo no munyina mu wo case wo awrade anim wose di onyankopon ka bom no obi ne ho kwan so wotetem wote ya abusuafo bitimi tenase e kwa paase se e wono ne nsemu na odi no na wiase saa na wiase te e wiase saa aboa so ntofom aboa bia ba wi na nambi na wono nkese ne so ba no e kwiase saa ne ma betena se wo fa me wodan wo betenam awade no mia magul ofa due pa onyame no wo case ni ya gul mami betimi bo aboso se no abo awura na ba fie akuya mi anam de ma ware me se mi gu aware ne se sa ne ma be se mi enko me ntra se ma be ma yinku me ba oba ne ko wa no nim se be ma no wo wudini mami wo so duo mumu bebre yare de damo sokra ye bompa ye enko onyame bu food nti ye bompa ye no kra no wo increase yare no ba wonim di ntia uba na wo hye ne kutupa e ma ni jaya ware no eno na ye usai ba you don't know uba no a wo hye ne kutupa ma wo jaya ware no eno na ye usa ba you don't know ba
wadamfo na wo abruchie na wo keka ne yire mo nsem e ma ni be jai no no eno na ma wa ware na ye foto fo wa brabo aye foto fried rice na wo nti ase eno wo ko to so wo bi ne yire akasakasa bi aba na ni tumi ye de kan mu boma sisa wo mpa bo hye wa motom ne ko la dwabe enko sisa no me gu tiri so enko sisa no me gu tiri so enko bini mu kura na fofo timi trase ne yere nsa akua di jano wo so jano said the Suban City and in fact and you nessa last crowd did matemo trade station ay was this a new drama monty and will be down the area the oba warren no was say our dear and I wouldn't so we boy jamino cry ne be a intention ne happy no to me could do fun pending for bow and so crab a patcho no one teenager mamun casako and marry nipa cro empamu and no kurano consideration wo because the Bible na say be ka tire say one for uni boni enche no so usure ja so fa de enche wo nti edru sei so a yetimi consider wo ade se de wo pu kura wo mpa obi okoware foforo onu uni asem wo no de anie na wo nsom sa abrobe de wo betuma ko ware de aware enchechire no ene wo ba ni kunawu bi wo Bible no ko e de say Malachi chapter 2 verse 16. Malachi chapter 2 verse number 16. Your Bible. Malachi chapter 2 verse 16. Ahaso say na metane awarigo Ewrade Israel Nyankopon na wose ne de ode musio kata na tade so asafo Ewrade na wose enti monhwe mohuye mohuhu na moantwa nkontompo Malachi haso wasanse wose ade say metane awarigo wasambe kan wa wose wota obi kaso wota bibia so ye kaso obi tired a ne chese woni ni twakan o meta ade we ne chese woni ni hweye metai ade we meta no nti wo be support ade bia wo nyametai no you will be in big trouble. You will be in big trouble. What will be supporting you in a time? Who case? Nada. The ready time. So who did you gra? You will be in big trouble. And so ne. The ready time. And no one ye chief crusaders. I'm sorry penning for. Will be a 1 year jay. And ye jama munti. And ye jay no. And one who sing kunya. And jia warrior. And for better for worse. And co party a sikudia sa. And ya kuku draw. Kushira warrior so. I say you for. No be so aton and nata dear kama. Sister Kia was me call wedding. Ya wedding, eh, na ya was our be my one in the Kumba on Wajayo. Bema no pebrodo do. Hey! One is so pebrono go areno. Until a yes and nipa betray ready. And you, so before we be wareno, when you read the big dick as a sea. We bet you swa, none in why uncle fa. And yes, I won't feel. Because one Fanadian and Mancramai, on Fanadian and Mawana womb on Ferno. So when you remember so kuni, or Yirinia, I just wanted to say. I just saw Buno, I just saw Ferno, I just saw Sono, I just saw your pay. Now when I'm saying so, actually say, who couldn't near, and now we're near. Our ear is the one when you're Padia, and also a case you will be in big trouble. And in Gia Wawadium, wouldn't you be that? Ujai soa, unya memra no bechechiro wo case. Asotwe wo konya no, ene se wo mu awurade amfere no. Nti na Bible ne ka se wo firi wo mofrase na wo hu twiro sema. Ebe mo wo nyansa ye de konkoji mo fe na bra mate ase wo.
because ye bu bebre ye mofrase ene ye ti wonyame asem yese a nke yankofa wo man hye ko ye pu wonyame asem firi ye mofrase ye hunu de wo chiri ne de wo nchire ene ye nenamu an ye di ti akowura wade bi mu na beye kase na ewo ye ene ye be hu Kristo na nasem susu wo chiri wo taya wade guo ene ye ntumi nyaye ene bi si apini ne bi so nge komo wasitram because una koshebo for better for worse wasitram don't move ujai pa hey udi preach mensi mum uni nkwa last na might be preaching worker wasina down for so for da ho some say wo yare o se bibi en wonya dream na urade ba ne nchen no so uni nkwa no se urade aduma kakraka ya mi ye minim kwa no se ai urade ade nti na minim kwa o yere na ujai no anya sa tumrika ne sa kofa yere back brother ne koye no sofu no okoye no na me oba na ware no obi awo be nsia nti sa ware wo be da wagu no nti nadwuma wo ye nyina wo nyame mu akra wo twema urade nyina because of that divorce oninkwa. That's how dangerous it is. That's how dangerous. That's how what you tell you light to say. I'm not saying come them dikai. Ha! Now so for be die what you tell the Bible no one can kind. Ya for what say yes so as the Bible no one can kind. Wo penny padu do amana bana sorinti. Brother iba ye wo die what here. Wo baba be ware foforo enye dwama monti o na ware ni go ye sofo nya kukudro wo pe more at the say church members wako ginam ama kwan am ye dia wade no a ware say no wo be say no wo dia be free puppet ama na sabe gina wa akantama din say wo ye curse wo no church ni nyina me kam kira wo ti mu de mo ma sofo ne na adam he womu wonyame yi womu sokrata already nti womu de mo kam ho akogemu sofu bia won kan kure this end time na just wonyame yi ne fly wo hu se nkwaje won ka ho eni nti akwampa no won kire wo da obelidu na wo be kan ho mo kogem eni nti na all these things ekoso na obia yintu obia fu yen kasa nkire obia yen kire no how dangerous it is to get divorce womu nkase kogem nti won kire mu nkiraw so what you say won mie so nkiraw nti ukogiraw no fa anka chi pepa na nima na sofo be ma wo broma na nse wa hwe no we kura me record o hwe manu ye de se de achi unza ha pae ye mi kuru na bu mi sawo na be ma wo broma sa de ni sofo nti mu se me wu o ko na wo bu se awurade a na wo yi wo because wo bi ni ho a Adam ni if wo aid in true. If ntio ene ye pam Adam free aid in true. Ojai no. What can I say if wo ye busieni wo betiti me ni awurade ntam wo jai no mo nka kire me na mentie. Ono so ne breaking protocol e wo aid in true. Huge. O man nkwaje abon wo no ntine ye dome no. So what you see ye dome asase se nanchem senso na wo bedidi wo besem woni mfifiri. Obi anu onye bibia free if nti entura onyame abo ama Adam se wontenam na onye di opebia na onyame mesra no all the time onfa ne santo ni kom ene ne nante na damfo ne awurade if nti o sa niam wonyina bo Adam onyame pamu no wo pamu na wo kɔ no o sade ne insato ne yiri kom wonya no won kan na mafam so wa nkane nam nye komo wa nke wiase nyina bete enso Adam ekono edie ne yiri ye no wanya no ode ne nsato ni kom onyame pam wo mu nyina akɔbɔ sesen baabi etena se wanyai ndinti na wanyai because wo firi ne mfe wo ye ne honam wo ye ne dompe nti wo jai no enye yie want to men go without if enye yie onye ni je wa asase so want to me enye yie wanamwa obe
function. And it's a way not the wolfing and film. Sister, brother, a brown wobble. Na Bible no so one kasasi ya browa. So what you say? One kasasi wabanu tu anajua. Waya kromfo. Wasi asimbienti. Farasi foko ena nkomo kope bibieti afri. Yesu ano. Wasi asimbienti. Obetimi ja na hira na. No kachira mo se nyeda mamuntia. You be jane here no. No be for because was say our dear. So what you say? Adam in yan here until when you free one film. Sister brother, and yet you be sympathy for you. Or ben what you need drug mum won't them. What no that on to me no, and you won't know. Won't friend and fit into what door in ye. So friend and fit pa, baby come a becano. Baby yawa a bayano. And no wonder, so Banyama, Bamatimi bro or bapem for Nina Nessa Wunyana yere. Friend and fit, and Tinoyaku could do boosan. So friend and fear, a back cano. So what you say? Do we use the one Casa Winnipedia, do we use the one? So friend and fear, or bed doors and who? Bibi Toa, won't to me cura. Wonyemwa unia daje kora kitchen kroma nkobi wo be di unia krokro so ampa wo be yo fine basa wonya na yere a na ye last and wo de be pe wa wonyanya di ope wi sister wo mfa ho wo be pamo de wo mani nyina kan ho wo ma no ko ntumi no wontumi no woncha de bi kran tuni botom nyi sika sekua ji wo hie bibi afakoto ana mi pia bonten mi koko hu asomade fefefe bi mi dofo matabra wo onye bi da duku kronto bi mada ni nyina ne se wo mfa ho wo mfire ne mfe wonya ne yere odowa enye yie de ma wo make mistake susu ne se wo the last ne koye wo musa urade se wo busa urade ana akua wo de ukunu ba ya Messico Tidia no one of Fekora, Uncle Besso, why you ye? What did you make him? And it's a rather you know. Sabapano or poor, and you are no one yere. Want to me no. Want to me no, or do we ye, which I saw who case. And it's them, Nada used to be no or no be buating. Ye nyai. How much you date our dear rough when you be a gem? Moko konko for warrior, rough no. Konam for warrior say, was it the antenna what you go ye? A jamai. Now, co supporting so uncle warrior for. Would you someone say, who's that cogino me free baby about the torso? To make catch Mrs. Stano, and yes, a sadia when you're not just some uncle warrior. Cause we'll be over papa warrior be a say our dear. What power soon ya means you mum nkwanji wonya because we see what you nkosia for boshe wo ko gina puppet na nimu no ade na mu jai dia mu nkose nipa na mu invite wo no no mu meye dance for na mu nyae sa ko frɛ wo bia wo man invitation se mu nsa koje ho no mu ntena se na mu fanto wo nim se mu jai aware do that wo ya chi urade free suru bra fam because Sunday no ho and it was a member Nibia, no more than sere. Or Gina Poppet in him was a medoff medo, ni may ye, and so a birth, you know, or Bano fanning again or the nice swine. One none about could say one fan or Barney how and anyhow, or you know, Barney Dache, or fan or no. And into when you miss to Sora now, who ye, into Upo Paya won't you, because we bush and a busso into one farm. So what you say? Remember me bring so business I can see muna diagu. Ni nyina ne se bosha wo kosha wo puppet na so no. Want to me ni so. E man me bre obu ha. Wo to me bresa. Ni nyina ne se bosha wo kosha wo puppet na so. Sister ni ntimi ni so. Want to me ni so. Nti awari daye eni wo ma Kristo ni o. Amu didi agromo de bocha skele. Moni bi age. Di awari mra nchichire no ne di ni kuna wuo.
wono de mmara na sane no wono obi ani asem se ba ma na wu ana oba na wu a eno de wono obi ani asem se nipa wote so wo ware a entoma ni bi kura koto foforo ne to so kama na fa di a kire ene de ye hyeda gyan no oba foforo nti ye hyeda gyan no ya be pa che okura se wo ma ne kwan no mmra wo se megyaw na wo kofa oba foforo no wo ware sa oba no wono de wo ye ho hwe a enye ye nti sa be ma ne wo case oba ne de ni asem anya sadia asem bi enti enwu ware o wonu aduane anya de enwu ware empam onya de ontumi mama ship ne jambales enwu ware na numu kasa nya de enwu ware ne ho nya fe onsiesie ne ho ye enwu ware di wonimu ye no kire no ne kokko den suro no enya adwuma pedro ma no was so ayi ode say obefie no ma no duane kra wode ne nsa wuwum wo brum petehye enwu ware ubo mpaya ka woni onyame bie wani ma hu sakoa no wo we mpetehye nti menko wo busa no kra no sister kria na wawali wo bompa o ma bompa ye ya ma bompa ye ma bompa ye se ne ho dwo ho obi akra se ne ho dwo obi ase ye onyame so sesai enti onyame wote so ne ho ye ma bompa ye ai ma bompa ye onyame akasa na ho ye ne sere na ho ye ne sere enti ukom na ukotena manche na usu Erade shabra sitafwe onyame bremo erade zawuba mo ebe ye erade mawadi ye mizo ye shabra sitafwe erade bremo erade mawadi di bibe ko wada erade una ye shabra sitafwe ye de bebe ya me no onyame tesoro no wosero se chichichi wo so we aimless. No wasro because when ya chain wo fiti ya be ma ni hia wo ye chi sister hu fe me ware no nya me hia se akuya safo a ya brafi koto ya brafi na wujina ho na wo be ma ni sisi na wo se de yi be ma de aha mo so Victoria's Secret na wo yes wo na wo kogege under west na adwini nyina because wo sori otie kuma mama zimbi wo sori a wo tie bamu agro na adwini nyina ya topan wo kubu no awade no di package e di ba no di wonwene ho wamine ho nti wo hyew dem a wo sunu wo nya me pe wasoma bo o pe wasoma bo de afradan so wo ye aimless ya kasa kire wa wo ntie wo muade so wo fari awurade suro no eye de wo pe ena da no so ya na wo ko nkuto dwene me awurade boa me se wanyi ankere okra ko be yi obi abaka kire se twɛn titia break enne nyame yi obi adom kra na sofu bi hu sedabi akuya bebi a wo konenye no se ya wo ye enemies of progress yenye ya wani papa bi be wani na wo tete ye sa last me ka kire mo lady bi frame wo Kuwait wo susa wo se mame awade ne meja nam se wo didi ne jai enye ntimi nwu nam se wo nwu matrasi 35 years aje radi nam se wo che radi nam 35 years ya wo ko wo hu be ma no wo bompai safo no so na wo ma wale ne ye hyew wo hia be ma na quick ne keka ne ma bam doom quick action sani ye pe wo is a fast food sani ye pen fast food ye kwa urade ani ma ye pen fast food onyame so wode abotre na ye ne ma nti na fast food wudi ni bebrebe timi kun hu na ben okonya ohun be ma na okwa urade anim ohun oba na okwa urade anim no day 1 day 2 opeso onyame kasa wanti onyame ntie ne urade de se che ohun che pa se yin menya 35 years me che me ma ya kamyem so what you say no we jaisi onyame ye dia botre ne kone ni wonye fast food god onye kikikikiki no oto le boase no ye ni ye ni abotre o ni ye nam ni ye bre ni po bibri su a lot of people are crying wonya bank obejai se me ka se obi kura person sesa ne ma meboa wo de oye be ma pass sesa ne ma ne ko wo de wo yo baba sesa ne ma ne ko jaware
chese watcha wudi free nkwanum mami na 20 wo kumi mu who cares who bompa ya kunya me be yes se be ma na yudi ni who bompa ya kunya me be ka cho so oba no o beifo nti nkono no wakuja no wasese bo ada no wani ji agye onya me da ne nwansa beto nkra kai no to chene yen kashia motie wo wani chia se dey no before ukoya I do no ye before we be shekawa na ye be tantantana wo wure bi hwe wo kra wure hwe wure fi onka on wo jinjine wajine tama ye se kwa mu be ko obi ayi ready hwe se wo kra wure hwe unza uti ni sio wo so di make up kra twetwe anim nyina na sanegu atadi wure fi na wo kra net mu no kra kira wo se kwa bebi a de mi kukumi kwa na wo kra wure ho. And to be physically, emotionally, you feel something. More experience be down. Or to me feel it in your spirits. Said you do tiko shimuno. I can't get to Dania Shaukawa. In your spirit, you feel it. Ukara no who? Hey, who do you need to come your money now? Boom. Ebeka krebia mokujino. Namo shekawano. Some movement, or kran no me who? Who take care of the arm? Okra na wure ti me ho afa wo bo wani se na wusu ti wo bia wonim ni gina nchan wo fi se ye ni ji esu won de ka kire wo okra na ti wo na wu se be bia wo de wani a kire no wo nya nkwa okra na ti wo no e wu se be bia wo de wani a kire no enya de wo be nya nkwa because be mani kokum wan che urade nti ti me drop in your spirit wo ubu se okra na wura ho bida me kire wade ubu se okra na wura ho just before answer mo be shakawa no you have that feeling and know your sign said you do tiko shem no ekokum obi so de ye nije wow you can sense it say ye nije and ye in your spirit you feel it also a drop in your spirit. Emma will feel sad in that quick moment. Nti satam na yedoko yeko sheka wa seri ya usri nyina no emfiri akomanim eyi ni pani so mumu bebre bi happen mo sa mo ni amamu so a drop in your spirit sanity. We don't check all these things. Ye kosa akwa. Obi ye yenti yenye bi. Awari mudu. Awari mudu. Ye package kakraka. Ni ye shine hu gold. The owo package ni mu just wo drase na wo bie so a. The wo mbia so ye wo dia. The wo mbia so wo dia ni ji ebesom. Yare ebetuma wom. Bayi bi obo na o bayifo ebetuma wom. Ebi kura woni mo wari wie ya na pie so ba na ye bayifo enya ya wari o erade na me yere ye bayifo nti obebo woni so what you say ebi oba no kura wo yare bi unhunu da woni ne be ka kete so na unhunu ye mfa nya no ebi aba ma na ye bayibon sam sister wo frɛ urade a ko boa. When you do tiakoshim, package be free muba is yours. There is nothing you can do. There is nothing. Hey, aware. Office ufitikutie ba. Na obi kom na wo hene ye bia no. Na eye se fast food a ko nkutu dwanim ni suma no. Wodi ni tikoshejem. Sa fidi eyi asofo mamefo. Yes, so the go and you come on. Satan, the target and your marriage. No one put last the good paso. Into a bema who yira. Mpema grunti, who be yira. Ama ube pentamako ware. Na ube no. Ube pentam, na ube no.
Ujai so enye. Ujai a enye. Utie mu so Awurade won fi wo. Because one akofa by so say ye. You ko gina busuafo akua ye nye wo se pe. Akwasi wo ba no ne ho dwode wo se han. Oban de mo mana mamma nware de ne memme kama no oduro. Ye kan sem nyina no obi tie busua no wo wani. Wo hwe do check distance. Ohun di free chire ba no wo fork light. Wo kasa kakre bi nam se wonte abebu ase nti wo kasa ye wante ase. Wo ka ye wante ase. Wo te ho chire osifia fo pentokwa kwadwo. Efia wo komu yi wo mu nkamra, wo mu pentokwa. Ni nyina wo so wani so na ase oba no dwo. Asema no woka na hunhum asem na no woka wante ase. Ntokwa wo mu pene no woka hunhum asem. Di wo hu fie wo hunhum. Eno ho asem na no woka. Ba wo so do wani ko kire physical because wo ni ma bebu, wonti bebu ase. Na de wo no sage no ho dwo. Na ja kwankwa hie ni wa wo si ni mantwea ekena nko wa mebo ne beyie. No woka na ntum by da wo ko nyina woni se wo ko wu. Woni mo se wo ko die but you don't listen. Ye jewade ho bre me say se nipo eti enim dia wade di nipa kwa nko obi bem na obi na no kaso be ware wa e two things ada se wo de ko gem ananse wo beboa wa mo nyankwa e two things ada se wo tamfo na e be ware wi ananse de wo beboa wa mo nyankwa na e be ware wo mo ye two people na e ba nti nipa na wo se wo ba be ware no ada se wo de ko gem wo sere no ebi wo yi Satan on na ebi yi we fra dom na se wo de ko gem nso wani age Saturday unhu de onye ho prew ye ma kwan na Saturday no watade ni ntwifom ne monyum bia bi nesa nso wotamfo kokum na wokoda yisu unim wo de ko gem straight but you don't know ni nyina me say woni wonyame ni kasasie woni ana ho wo mre wo wasia mawurade ma na nkyere wade ti mami bi ti manchia sister wo koya idu wani age nyina wo sugu ne ye ma but you don't see it nti bo abo so te wede na se no ai say na ni my mobiles afa wuti wa se mami we enemies of progress obayi beni oba ba din ase wan sere kra sister wo future of that marriage wo hu se wo kowu nti wo yi na wo ye na wonimu na wa ye mobiles te wo no enye wo ade na wo ye na ye na hin dabi ebinum wo fuck light o ehu akira de but we don't see it nti na youngest wonima ware ho ma chen osemeko ware wonimu hwe wosemeko ware wote dasie brewa no ma ne kra so wosemeko ware ei boy see what the two na eko na ne to fe na ne ho fe ene wo ye kokko ene wo gina ne naso ene wo sowa ene wo wonufo ene wo shape ene no wo de ko okowu but wonim wokowu but wonim obi so de na manyini na me namfofo nyina ware na me nkwan ye beka se me yekohwini eye Satan na ye nipa sa brother sister so unya no unyame nkasa ma unyame nkasa ya forget about what people say because you two things other say do ko woman they do konkom think forget about people who are talking obi wo wade na no kasa no opipi wo do wa ko hyejem wo hu se di Kristo sum level esitie baby e betu bi di wo gire wo agu fam ye wawade baby wo betu me nya wo ye wawade nti ye ko shine Satan ni mfa no mra no meware wo musa so wo ba wo ntini wo gyayo pa wo pe no pa adana wo kasa mi enko fi obeko because ye di kan bo bibie bu ani so wo nti gyan asase aban eno na wo di agro beto nyum odo be wo die no wu wo ma me nim no wo kasa wo ne be yaka wo papa nim me so ne be eno de wo abuchi kwa de ne ombe oni be bo mo so no wo dru Las Vegas na akoware woni obi ani asem eno sa na ma me ne papa ne bete na da Facebook na man for congratulate you ye so ba na ware wo ware da be ye so koye no Vegas hwire to ne so owu di onye ne ho
Satan shining kofono ndi odoma be bawura Sunday mo sister be tonyom bo deliverance be canton say de so no ye Satan wo ye bonsam obe yi sofi nim na wie ya no odim wo bomba ye mawurade tie no wo hu ga no nko a wanya daje a mawurade o mompa ye urade sesen obi kura timi sondae no abasofo me sondae na aware no sei bodam me yesofo kasio nti me bibi wo na nti wonyame wonyi nkyere me nso lady Lucifer wonim o hwese ne ugina puppet na obai si gina ne naso na wo tonyom ene de wo ye na wo fi se wonya wie send down for eno no ekuku no wonim wode wo be fati ti mu ma wade no me se wo hwe yi ubi jai so a onkwaje abo so what you say enti aware na muhu ne sa no amanfo ko bi na nkofo nam me se Saturday na aware na wo ko na sister no brother no serious waja wo se di enti wo jai aware what wata de wo ko hobi wo ko hedai wo ko te no me ma ho wo mu ni wo nyame twema so ko hye mu kina mpempenso yedu no man kan kire wa menue ne se me kaso no wamfa abna ma wie medwuma wo me na da wo mpempenso yedu no se dia ware di nipe ko jim no enna mo amko ya no nyame ankasa me busa mo anije wo amosepe wo aware na nya roommate roommate yo roommate no so wudi no kronkron yim wudi opa me ni kronkron yim wudi opa eno aduane ma papa ni wudi opa okasa obekokon so a e mane nkobo match na onyame tese wo hu di odi be yewo ni nyina ayaka die nyina echi wo sa bebra wo wase o because ye bosha wo kohye wo puppet no so ba ayaka die ni nyina echi wo sa be do sister no wasi dono na wanso kohye bosa wo be dono wo be kro no wanya wadwuma yesu a you will be in trouble obiti meka ana mama no twa so nyame so kire warigo ya te ase so kire warigo dia ware ni minyai na emum mfa nto ha na me dia to medi nani akopem so no abesesa ne niema adwene na ekuta wo nyame di kan hu dada nti se wudi nani no wosesa ne niema no so wo case me nada wo be ye mobo nti ne oba no okuno ti o be ma na gya ne yire wo enna kora wo ne na no wo twetwe ne be ma na me yire so da ho odone nya djuma ompa oba ne bi nti wase wonya ne nemum nakora no enya de one ne beda obe rada so obekọ hye ba bia twetwe ne be ma na wone na tena osori ono aduane ma ni nti yemu bebre ya wore na ye roommate e ma ne bia ye they say a house they say maid preprefie no aduane won fa ho so obeba be no wada pa di wode betwetwe ne be ma e ma ne bi so sa so no beda pa de wode beto machine no wode afa ne ho ono ade ne nsa be wo ne ho ama ne ho esane no won fa ho na omutifio nti bibi kakra bi na dane ntokwa ne jadam wom because wo do ne nya adwuma ne nyina ne se enya wo mfe no no ko obedo papa ko obedo me se ka be ko wia obi ade ne ye de sound no se mesrɛ mo wura no mepa mo cho mesrɛ mo me yire wo so wia ade metua ka mesrɛ mo akua be se ko no opia na yire hye na chi mesrɛ mo wura no mam metua me say bema wo fi sa no wote sa na nkofo ne te no matter what you do they don't see because they love you so much sabe na wia wasa ko ne kotudwi me ko se wade yi krono hu fi me yire so ewade boa me yi krono no wa boa de yire obi atene yire trase ku atrase na me no nkasa edi enti na ma wo hu obi ade a wo fa misra next time hu obi ade na ye so be fa ka kire me ade kro meto ama be ma wo fi ne fini o what do no matter what the one fi ne fino o be so camera si no so
Ebusia for me so wa obeba bia me so for bi no meka ho na me mu ni nkomo. Wo mo se nkofo sori o mo se na aware e na bra we wagya ware ya na nipa bi nti ase o. Me yire woti we wo ye kromfo. Shoplifting pa. Obeko beba bia no wi ade. Yetimi pai na wi areho. Last se me ne kwa yie. Yetie yie na se no me yire ko wi a obi watch a waba yato. Na sa wo ba we ye ne bo bra ma ne yeye. Enim kwasem ko na me yire de bra me. So what you see? Nti awari we no sameta no obi atro. Brother, yeah, you got to divorce her. Oh, nyanasem. That's disgrace. Na man for atro. Na we are no asu kakra. Na man for die. Dio. Die. Obi yire jonso keteso. Obi ne yire wo jonso keteso. Enam so fi ne mfinti obi anteda. Wo donade. Otumi kodum koto mpanifo diaper e de bre na yire ma ne de bo anadwo se be ya won sai mpa no wo muda okra no aye di obeye wie no aka chene kwa kofa wa yire fa bo na wa remind ne yire e ma bonte da di aye last e no de be fa no otumi nyina nimu obebo ni donkom ya ma wiase nyina ate obebo ni seluwa obe frem penifo tena se obo odun so de untumi ne ntran ti awade ne yimuro ampasu obi guno no wakofa obi foforo ni asenjina wa shira sa awade no so wo busa no yire wo boy dwaman da bi wo de won sen nyensem bia ne ye kan so wate ase wo de so for ye secret sa asem we mintumi nka a secret so what you say me pese me gu me yire nanim ase nti wo de a secret ba aware na na mentimi ntina so wo boy dwaman o se da bi ba sa de ndi a secret na ni bibi secret be na ni wa wontumi take care of it. What kind of secret? What me ahwe wani mo bonade ja so a secret so wo so bi abode ja no mo bonte no wo bodam what ma bodam akira wo kokom secret be biem na wontumi fancy secret be biem secret baby na you ba na ba ma ho a chain de wo bo naked e kire wo hie wo baby na gire wo fie wo bo naked na ma bonte pen ba wo ho do nti wotimi bo adagya kire wo bodam kire wo do edem oyi ni secret nyina de kire wo bra ne yonko ba akoro ntimi hwe ne yonko ba akoro wo ntimi mo adagya nkire no nso wo bi secret isu nyina kire nti secret baby mu e na wo yire wo ntimi hu ni ejeja wari rough me senne waja wo ba na nyeja mamunti san kala ho tumirika kofa wade so wo bo waje mpo so wo be ware wo ba fofra sister brother no so wo ba be ware no we di wutiri e na wunti na message ba o so wo ja ware o se di nti no mu ja ware sister wo mpa bo hye wo motom ne tumirika tente na wo de wo kojem ai mami no to na minim wo bo mpa ya ko nyame ka kire so wo ko awurade nim no nyame ntam ya kronkron na wo bo mpa ya ko nyame ka kire se nko be ma no ho no wo yire ko bo wa mane ye de awurade ho na obi ye de ope obi asoro se meja ware osoro se maware osoro se meja ware light easy obi aso hye na tade a o se me ko wedding sister abnansa na meba wedding no na ye precious o nyi sika sam na make you enye wo bankote wa efe na sam na make you na ya wade ampa emfa no me meto me ma bra me so na wo fiti anu waja ware ye so wo ware foforo na wa mamye no twama ware ndi wo sam ba bio na wa bre metete invitation nim metete say we aka chaw so fo sam fa free hoko wo ba chimi akoto jem chese me meye ho fafafo na wo nyame bu mfu me utiri ni fio me ma minsi hoda before ansa me mesi won me hu sampa we die ya ware kronkron ampa asem bi ni ho ansa na maba we su die dabi o so oba na ye kronfo oba ni mu ade onu ade na nchene twam oni ni huni ne num kasa nyede eni nti wo ye kronfo
eni nti wontumi ne ntena eni nti wo gyae kromfo na se obi ye kromfo a na wo ye kunu woni ne koye for better for worse ya bad na won work on it wo ye kromfo aboa no no nya na yaresa eye yade eye humum bi ne ma ne bokro no enti boa no no nyame ntu sa humum ni firi ni mu ye nyae no mama no twa wo de woni mu ho me kuna kana no mu nsam wo so wo baibon sam nti baibon sam ye ne tena ma ne yeye na baibon sam wo ko bo jaman baibon sam bo ne be no de ayo na tese tumi ye tuni mu no bo ne ntum firi ni mu nko ana me boa wo si asim bi enti farasifo no ma hyeda omokototo Yesu ano ahweso mbenya kwan bi afa nchen aye wagadregia wo si asim bi enti obitimi gyae ne yere asembi enti sente sawo odofo nti aware na wukrum oba ne se wo no kope odofo fro kokoto awrade me yere ne hundo ni memu kura me srofa do ne bi bowura memu efi ne kurema me yere mi onya manim adom me hu nanim a mintimi no matter what na ko hwehwe odofo fro firi ba bi fa be do yere fa be do kunu mani muso woni ba bi akọ ujai no a obi obebe bia wo case kamechao be ye mobo obi asore na o de nsemi bua o ti ase ho bi o Bible no ko 2 Timothy 2:19 2 Timothy 2:19 enko hwa de o kakramba 2 Timothy 2:19 2 Timothy 2:19 yes 2 Timothy 2:19 yes 2 Timothy 2:19 oh him Luke 16:18 sorry Luke chapter 16 verse 18 enkoyadio Luke 16:18 Luke chapter 16 verse 18 Luke chapter 16 verse number 18 16:18 Ose obiara okon ne yere no okon ne yere na oware foforo no asei awade na obiara oware de ni kunu akono no asei awade utie ose obiara okon ne yere na oware foforo no sei awade na obiara ose na obiara waware die ni kunu akono no asei awade di wokono yire ware foforo na asei awade di wono so di yijai no so e ware foforo no ono so asei awade he uti nti aware ne nya fala sao enye easy sao sa wo pem kwa ma okra dia sa wo ko uti wiase na wo so be ko jam dia eno de mi ne uni asem ene de asem bia nti wo de jai because one kasa wo da wo jam dada ba wo ye Kristo ne ye brema kakakra bi na Jesus Christ esane na ni munyamu no yemfa ware nto chaskele yo ana nyese nipa no wa mompa ya mo nyame enyina maunti no wo koye no untumi no eno so wo case do oba no do berema no don dono ai se mi jawa no masa ma ye bone me nya wo so me no betene fia me nkasa ho me no wa yaka
ti fie no ba ko nkasa ba ko no mo yaka no mu gufio eno so di mu ko jem eno so e di mu ko jem eno so di ko jem straight nti dono woni bia kope nyam ko fa oba na ma ho onyame woni mu hwe utwa ntoro kire onyame nti nasem ni nti fi ne kure dono woni bia kope bi ka ho no matter what ye wa famu die wodi ye bia ye wa famu die entete no emompa iso onyame nkuno na safo no kora wo mu enko bia mu mpento ama ne so woni ngu ntem no wo ngu eno so yeso a wodi wu onyame no wo case mi nada empempenso ye dro no ye katse woni tifo bia wo pe heaven akọ se wo ware a mfo ware ni agro se wo ware ye so be careful be vigilant na eye two things ana se be mani be jube ebe ware do wakojem anase wadi wani ko kire nkwa wo so ba woni se bia na beje okunu nkwa okunu ebia woni se wona beje wo yire nkwa ha me kunu wo mpenya me som kora enyai kunu enyai ba me kwa sori a me yire so wonko bi enyai ba o sori a putichire no wonti a woni nyame ntem woni ni asem me yire ye trofo enyai ba obetimi wu mienu miensa no wogya ware no no wode wo hawa to mofrei so ni selfishness nti no wono ne ja wono no pe wono ni freedom wonyene nkola ne wo no wogya mofra no wono ni freedom a wo penti emema bebre aye run away ya resist ya ma emma bi hu hinti onyame na kofa ne ma wo so oba no wo ye mahinti oba ne momenti timi jani magu ne so sakani ebebu amene mu a obeye mobo obianso a wokuja ya ware a obi obeba be frew se bedim brother sister enemy gina nkotodwe so eye de so na fa ne saa wankasa woto wonkodi saa aniema ne ntam kura wonhunu abrabona no me paucho wo ba be frew be boa me na me nkwa busuafo no enko kama sam na masam nyede na me ntumi nya wo ba na me frew wo bu punu ma bi punu ne sei wo yesu wo be wurum sakabo ne mama so wo de asam wo be to so wo be ma wo nu onyame nya asam so wo de asam ne ba na wo ntumi nkasa wo ntena na wade mu a don't you dare so wo ko support na manager don't you dare go there. Was so what the bad journey? Akuya na de mani hunye hu because nothing be o de baba no I will be support no God will hold you. Obey mobo ti mi hu mo wo di akire ni kuja ware a wo be ja no I will be no hu ye mobo no me na mo kosesa gu mo so no unyame se wo taya ware guo nti se wo ye chief crusader ne che se wo nu unyame na nya ono so nu ubenya ubeye mobo ai na mi nua no no ntidi ai me bra no ntidi ai akuma o no obechira mo no bom pempe se ni brother nya de yire akuma una obedi wasase so ye sei ubeye mobo unyame betwa wagu sesere ubeye mobo awari jaye te se di wokum nipa awari mutia ete se di wokum nipa because omanya moja pam oti omanya moja pam nti sa awari jaye tiki place ete se di yekum nipa moja pam da wo montamo covenant e was two people nentem enti ete se di wukuta sekai na odi ku cha obiti wote nem kola kora sa wo mukura
ware nipa no onyame ne de na ma wo se nyame so ne de na ma wo ware no ntene de wo be yembo ugya so a enye yie obi odi enini so be kogem wan hwe ya yare be bo amwa kogem obi nyini etia no obi gye ne ho bone wo kete so tuturubentu bum se wom Yesu na bai enini a wode da kete no so ne agyembone wo tirima na dwo nti obi gya wo. You see ntina Satan ni abre no ne ni abre wo ye fiefie mu broken homes will destroy our dear. What in Tawantawa to a banu couldn't them? Over Bogriffy Nasum ho. Uncolani up to a pansam, Omuni Nigia, Asumjia, where Perman in the hearing como. And Panacora Camilla says, Satan and polishing Pana, and woman water for your tamfo, Uberco was yam Panafono Taladam near Fiano so young. No more did go. And so I want to follow when Yamia said that I'm a woman lances. I will be your muntamu dance for no. What would you be a town for and the Chelsea time? Nay, yet to my yibrim. So what you say? Good relationship. I want him and two. Satan, I bet you to call. So what you say? Into a bad and the cataswan usu. Bama than the cataswan usu. Na Satan in Yanje. And the Emin Shirapa. Insane mamuso enye juma because was a prayer why asantifoni bu wo mbe wo se prayer wi ba ko bu kambo memu se wo ba ne berema ka wo tambo anu a de wo be ye bia eyeye se berema peso wo bobra no ka ne tabne ne yire fa gene oba ne support no wo yi wo do dia oba ne support no wo yi wo do dia berema ne support no ba se wo do ni mo Obani Bible nyina se de obeye bia ensai so wodo ni mu a mbema ne Bible nyina se de obani beye bia ensai bai so oba we wodo di tram no so be support wa me ka me kire so mo be sia bansoro o so oba ukokoro na me busam tama na mo waga na mo twempren mo na mo tete abrochire otimi de nano fo bai hu sama ne ko wia ne papa fie pepes mo de koje bosia ma ne de chote kitiba abruchire meboa ni nyina ne se wakasa gu ni tirim wakasa gu na sum meye wi sei sanso na sa woni oba ware na motia na wo pese wutimi bobra e na wo yire mfagen yi wo do adi kire no ba bia na de papa bi hye bi obakoko yi dia be supporto. In fact, we will be you kura. We be jai be you not to us support too. I'm a near man kuyama. When should you baby? Ne you know one in the tin of a one in Fagino. 1 year petition for the Fagine. Who was a Bermani didn't come on. No one in the name for four. So we just share. And you woman be so muno. One didn't come on Cassasie. One no upon the heart to them. No Johnny here, no Johnny Kunho. And Tiabrabon beda ye. Obani be show one tominum. Barimani be show one tominum by a mob. Because unity and near what in him. A courier and near what in him. Or door and near what in him. Or be a shushan a young down for. Sanetio. Move from an infam brochure. Obanko Jumaba was so cranisika. Barima Jumaba was so cranisika. Or be a cranisika. Sign a tewa wadinim. Or my roommate. Or don't you? They cherish money than human being. A wretched transo. Ye fan wunipa ye fan wusikam. A wretched for me who be a. Why yaga wa nani sika be picking and na kusie. Me won't be that. So what you say? Nti barima opeso obobra no. Wo yi ne dodi de kira ne yire. Ama ne yire free na koma mu boa no. Ama wotumi bobra. Sameti. Oba opeso obobra no. Wo yi na koma mu goni kunu ho. Na wa boa no. Nso we die edo ni ho. What so much obi kura no se ya emunya yo. Na nse die kumi kura yi Nhyira FM. Woman betina so oba de woman who was why Japadia mana obeku ntem na Satan causes some cophobia beguo and the Nikunu ya Japadia mano and wuku no na Christopher Jiwe atum no wasiwo no wajune bonitia ne yere no wajune bonitia ne kunu adaya me ye bibi ma me yere
maye ene ye gye ye Bible ne ho wo yo force so na wo yo de ba fai so wo yo ni wonim se ne to no wo se no wo da ache wo be ye mobo se ka wo fa jempa nka buao e ma da ache wo yire ne wo ma because wo be nim de wo be wuo ade na de bia ma bia wo ma no na me kunu wu a ade nti na wo pese wo kunu wu o papa bia mompa ye se ni kunu wo mu obere ma papa bia wo mompa ye se wono no be ye japade ma ne yira ma wono ne wu aja na yiri nti onye enkoyi wotu ne sa nso ne beba mu be wuntam sa ji no utimu a eye sa nso ne beba mam amam because what the man think so he is so what you say anything ne ye free ye won warefo ne so wo yesro wo ya oh yes ro ya and my weaker vessel better ma hu kasa yi a na wo yi odo di kire wo yira me sin ne ma me sika kro be kwakotam dia brew wo be koko maso sei desa wo si mi wura som so wo ba wo brenu wo si ye e de mani kuna di uniti kura wo be twa dia ma no nso ne ye yi ni nyina fi ho eni ye tie wiase enti wiase bie na no was wo ba wo do ne bebe ba wo jimi Bible yesu so aka tire ye se onyankopon se okunu do wo yire se de mi Kristo tie do wo yire se de mi Kristo me do asafo enti Kristo wo do asafo na wo jimi Kristo be demonstrate wo do e ma na safo wo de ne nkwato ho e ma na safo en wo de mema gine mu se monno mo yire num se de mi Kristo nti mi busa mema wo ayi edona Yesu di hwe mo nsem no e ho ntate abakwa which is mu kobu ho akonta mu kobu ho akonta solid mu ko jina temu odwanem abu akonta se odo unyame di hwe mo nsem no mutimi yi na di kire mo yire no mu a unyame ko di mu ko jina temu odwanem mu kobu akonta a kire no ebubo so odo bakwa koto gem wakatra ma se oba bra wo ho si hwe kuna se mi busa mao mumu sai na bra wo no ho ase e kire wo mu kunu no ma se mumu sai mi busa question na se wo mra wo ho ase so a you will be in trouble and now about me tena se was ye duane kura me no ma mi kunu ni and na kura me ne na me kokoto machine na me dia fa me ho yeyina yesi ya warefo enso wei da ha ena wei da ha enti mi busa onyame nhira betuma bam die so onyame bo refie wa obeba na wei da ha enti nhira be yeda ya ba unim sa oba ma bi wo ha ni sunsum kata na yire so hu bi da hu sa oba bi so ho a ni sunsum kata ni kunu so hu bi da te bi pennies and down. When you sleep together on the same bed, no dinty, and to me protect wo bema no bone form for bibia meyo. At the moment Satan be separate no pe wo kuntia. Wo pa wo de yare ato suntia because wo won se sunsume kuta oba no ano den se oba ne ben wo a ontumi mewo no oba ye obone. The same thing obano who se kunu sunsum den ni sunsum kata so enti sa wo be oba ma ne ben wo wo ntumi ma me ye obone no odi akasakasa to muntem afi oba da ha na be ma da ha enti awurade be sane no wo bedru mpa no so na mofra mo sa warefo no na nipa ba ko pe ne da ho enti se Satan bo wura mu a otumi fa wo ya odi ope consider by na warefo nimbi ebe sue nyansa a woni Kristo ni edi be ya wade consider by na warefo bi ebe sue nyansa ye friend Jesus Christ no mo de be ya wo ma wade na ni ma tutu ya ma wo obabi wo ha wada wachi obi ntimi inventa wo me na da obabi wo so wada wachi a obi ntimi inventa wo bra obere me bi da ho so what da na chia obi ntimi mvenja ho me kam chirawo sana mpesa moti ase nti
enti de akoso no eye Satan strategy se de be ya wo be yiwo no wo be bre wase wo de yare be to so wo be mu akọ amanim wo be ma wo ndam enti no wo de separation be to no wo yere unu kunu ndam efie no motim obi afra ma warefo kawane de hyehyemo ba mu di adanse ese deep down aware na go totally Amen. And consider about the Christopher Christ. We call ourselves Christians, but we don't learn the wisdom in Christ. But we don't see it. We are destroying our marriages and our homes, our children. We don't see it. We divorce like crazy. Everybody wants to get divorced. It seems like nobody get the right person, which is true, because when we say radinti, you didn't get the right person. And today nebesie, I was saying no egu so asem wo ho. Hadai. Yemu bebre ko gem because of divorce. You move be ko jam because of ntokwa eni enini e wo fie obarima nyenye tia na yire oba nyenye tia ne kunu da ben na uko nkoto dwanim eko awrade anim ko bompa ye ma ukunu se wonyame woni mobo no mfa ne nsanka no. When was the last time okunu uko nkoto dwanim se de wo yire de wo fam no wonyame ma ne ntiase ne hyira no mfa ne nsanka no? When was the last time? Muda brichi na mudume mo ho ebede ni nshiraba ebede ni munyina te ebede ni mudi nchine akwa wieye ebede ni munyankwa ama mukra ebede ankam ye say ni fotofo ya fotofo ya won sayefo ya fotofo ya mpenimfo ni bi aya won sayefo ya sofo bi aya won sayefo. So what you say? Why not you for? When you miss the chokunkuri yamaye, and Casantre Yesua, yes, ye were modern world. Oba bien anoa was the Berman Yesumia, near the theatre the so. Oba bien anoa was Udo Yiri Ba, or Jimmy, and to when Yanko Passama or Kayano, just a young Quasia Sama Memanibi. Was so kunu, though you said you make Christo, and Safono, a young Quasia Sama Mubi, me bois. When you go past some of the young Quasia Sam, I'm a Memanibi. Oba, but once the show could say that bay and the Bible know what true shame we say. Oba, Obra once here. And yet, Nabama Yusumia, Koteshi by a hino, Montreal Guanamintie. Niama sit here that day. And they are money near Niger, so Manatras and Nebusa Massam. So Manatras, Nebusa Massam, say, Fia, who say. So Manatras and they are interview. Nasha, my friend in Yara War, Makumua. So Manatras, yo, Nebusa Massam. Someone tells of one who or money the woman and teach you what Nebusa almost say. Minimum papantem, minimum momentum, dear Namuhunu. She won't trust no one can crunch up. I want to say ye, dear, say our dear. When your missus was chilly, ye chief crusaders, our warrior. Or be a warrior guno, now you will be dead. Or be a warrior stayer, or be tea what I am to share. I'm a cocos, yes, you know, nay, and dead. Mu obi tibi bia ma no man ka se sister ni kunu obi ja no yo watch le bi so mu adio ni kunu di ja no obi e mi do be ma na ja no ho na mi na tua ne ka ai onya mi se wo chiri wo tai ade wo chiri wo tai wo de be ti obi ka ni adani awar say for yes say awari go like nobody's business and you nya sofofo me se sofo biara wo beta awari go ye chi ashamu bi enye jamamo
nkwa onyame woni no credit card ne bo no kwa eyi sika no wo paaje no wo de atototo cars no wo sisi mansions because wo mo de asianfo no gu asawa yi fish no wo mo de wo gu wo masabu na eyi Range Rovers eyi Rolls Royce eyi Porsche eyi mansions enyi akra eyi sika ni bre oba so de so wo ye ni bibi na wo hye ni kutupa obesesa ni sika de abrɛ obeto na nsesem se ni kunu se ne na sofo wo hye ni kutupa of course obeto offering kese obehira ya obedo envelope kufu ni nyina nse waboa no owi na osakofo obi foforo sofo me hye be ma bio we de ne ho dwopa so peso ware me na waye me sofo yi di me pese me ye bibi ade asi o se de si na no so me pese me ye bibi ade asi wo nti e ba ha me pese me de ne bebe kyerɛ so ho na wo de ne kompai bom na wo hu se de sitie sofo yi so nyame agya no ho isu hu abrante we abrante wa batna se ekuya unim jomo mbrante bi se ne ye pe so we woni ne wo ma fe kama so what ya se wonto tumi gina na so bibia kama bra na ekono woto ne bottom envelope no yi no de amasofo oh Christ asomdwe nhike nkan nyame hye ne edika to sofo no na sofo komandi asafo si e baba ye wade wa asafo nim wa pra obi anim se sister na wade ne gu ye no kwem fa kwem ni esia so popiti nanimo obi anu sabe fefe ne sese wo ma aware e de sei e wo hu aware no so ye sesofo be kasa mo nsem krakrakrak asofo betu o mofo mo ho aye fe pa mo ho aye fe pa se mo aye ma so dem ho aye fe se ya na ewrade po so ho nso oba de unya kunu be ma so de unya so bible ne so de unya kunu no wanya de pa de unya yire no wanya de pa so ho nti mu yese ya efe pa na efutu kakra bi na me de ma mo me de minim sa mo nyesa mo ko no mo nkododo mo ho so ate ase se we nya problem a oni ni ba konka sa asem ne bine mo so a mo mfre ye na mo ne ye na sa asem bire ye so ne fre ne ka ade no ne yire ba ko na asem ne bire wo mo so eno de wan ko gine mu no wan siesie ha na dafo asofo mudi ni peko jem na dafo asofo mudi ni peko jem na bra na ba oto ofin bebre nti otie sika kese nti wajani yire wa asore bi mu no wa ba asore wei asore fo na kaka no ho asem no wajani wa ba asore wei oba ni obebo ni nkuro kire sofo nyeja mamuntia keka nsem no ba no didi matam adano kwa de otete me shirt wo parking lot adano kwa de obi so obebo maso ai no ba bobo be maso sa ye dai mrs sofo kaya ka de ode ye me mrs nipa fedru no mu aka wo saka me fedru no mu wo na sofo oh na yesa one ne keka se ya afi no ne na masoro no ye bo afode na obegina ho no wabo bem no obi ti asoro dem ho no ze ge bi wo nware ne ni achi se ya obetonwuma se ya asofo mame na oh ze se de adru de on so be ma mintimi ntina se kwa nse se de oba osio sa o de nya botre be pe bia ma na sofo mame afre ekuya pon ko ofia na afre no ekuya o ne me fon ya de ya ekuya ni ekuya sofo na se se Christ asumdwe nka ho ai ekuya we de asamba ko na mibusa unya ware a obeware sofo mame suso se jaye gusu aye bompa yo se ba ware ne mema ndi omo badia ye be ware se ye ti wade ne ye enie atadwe ne wate deme ohu brother bi no oba ya so ai ya you yusu at the same Range Rover no ai boy tumtumi ya no tie ni mu last so for yi ni kire wo be sum ya sorry se na sorry won mu ade bia ne yire ne de ye no pa ye keka nyasam ketwa oba nde ko okum brother no nyame na ye na dum se kra de ne ho asisi ne ho so ai na yese wo se ye mpa yire man na ne mi nua me de to wani mu mi de menwrahye wo de dwene ho wa dwene ho na se de ti bia na wo de mama so ne ho dwo na de ne se wa nya yire pa oba ne yese wonyo sa yese wo mu kwa bija ko bubu tutu ni bia ene oba e meja ho wi akokwa na niabo na brother ikonya no ene se wonya correct anya me anya ya dum kra na ma ya sori ya kabra iko ko wu si wo
ti se se nti wo de agene ho why nti me de me ne sofo yeso ye de be kompai bom ne ye tie di onyame beka why yo nti ayi oba so oba sorry yo ani e be hia ti sister ne ba ye di kan ka chere nse bra o peyiro o kaka na ni madano nko ne atade obehye wa nwene sie wo se ne yire no nko nka sofo ma me yusu sie se ne yire no no watena se focus din no agene na problem be ya ne ba woni ne yire ntama wo mantumi anka what must say hutiri ne self from asore no ho aba ha no ha no wo ba be pay ekuya mi pekunu na so wo se mi heye ewrade asema sofo ma me aka ni wo so sesei me de ewrade wan kasa de a wo so uchira warigu sister na kenkan bible ya ewrade wo so uchira warigu eniti mesro nsema sofo ma me de foforo me de ewrade wo abrem nso we de wan kasa o siesie no ho ada no nko ne se du si twi nanim we gibi a wode ahye baabi okogire wo susum yiye ne yiye de ahye wo so no ho ye no ho kama wo kwa asore ada no nko ne se du besi ato no bo ase aye late odu obedu na bra na trase no ode ne mo okui na ka e ba ye be ye praise se worship e wo dimika ko so microphone ye ni mu sometime obeye praise say worship ewrade nianom me pese me mamo testimony bi so ho se ye ba be hire ewrade a aso nyame ba no e wo so wotimi hire ewrade firi wakomam ewrade ne wo se ye pagya no ne ye ne kese esense ye ahema ne asofo so wate ase onyame anwene no waye ye kama enitimi sre obi enidiem se ye fa enigye ene ho pesepe ne ye fa mfronko aduma himananim na unsane praise the Lord wa ha misro jemi so ka se praise the Lord aha ye ba beto nyuma fe wo ma ne ne so akoche no o che ne so ya no ma adam nko ne se di ga ne bi si atonum afi wo wi ano so fo ma me akobra no bra ka si ne te say Christ asum jin ka one na sorry bokodi ene dem timu so woni age na bra ka si we de me no kaso sister na no only di praises no me na kasa sa wo payire nti wo so kobo no ho mpaye so se ye mawa on die ye ba no me ne sofo sei ya fa no se ye ba ye de ye ka bibia obeti ti wo de kobo no ho mpaye ne so woni gye ho a we de easy kra ye nya we de ne se fie sie na so pe no ma ke ka bo sei no mo ja sister no ne na wo na mamienu wo ja no ho no wo mo so wo nim se yesi connect people wo mo ntumi anko connect ne yire na wo ja ne na wo mienu no anyo they were looking for new one afena so for my men wo ma GST wo mo na so. You see the concept that you're doing in your churches. Concept is say ya na mo ye no munnie o me se asem ye be wo mo asem yi ebe wo mo se panie ebe wo mo se panie adano mo be koku yi mo ano na nya no nso nko onyame de nsopa mizrim nsopa be gum mo be ye mo bo omu wi ani nya daje ma omu puppets ni apa obi kura way gate se de be ya lady ni metia wale ni. You see what is going on in our churches. We don't value marriage anymore. Yadi ya no fafakasi yedo ewrade, but ye nina semso. Ye tu nyame ye numo samagu. Ye mfane numo sam nya hwe. Yadi ye hunimu yedi ye pe. Ye wi ani sakobu nkotodwe. Ni yedi anu yi defe ewrade kudi ne ho few. Nti wote sura. Wasemu menye mama kofom. Me mama ye mobo. Some fari muadi na ware say ye gumo ni sunti. Me soso monti mu mama ti mu da. So what you say? And this sister minya da je kudru party na se. No koto bra ne ex-wife no. Adano nko ne se du bisi obi diasa. Adano nko ne se du bokokubu sekuti anyam. So mu ko hie yi ase kra de ne bobo. Nsema e koso no enye komo. Enti wo se wa ya na brother ne request afinema. Due pa. Unyame na one na nya wo sister wo je obi kunu. Unyame na one na due sister wa ko wari obi. A wo jai ne yire. Due. Sister wo hu obi, be me bi.
no wotumi gira so gu awade we jaya awade ke kan sem gu kunu so se de be ya wale ni bi gu na be kokko ware obi foforo due dio jaya awade ena so foforo nyina je nkofo yere no mebo eno aso foforo nyina wo mo je nkofo yere munnie uko kama mo se mre dani adani bi na nipa no wo kunu no okọ no wa hu se nipa no wo yewudi ni wa hunu na maame fo so ye maame no bi efie maame bia na wontumi nkenka bible no ne me ka kiro bible se me yensa ya wade o se de nam ne so sintidua beba wonnie awar sayefo inti oba ne di mirike fra buchira bana wobekeka nanima sesa mpaboa ne ntoma de abrewa wobetwa ntorogu ni kunu so wagine mu eta nachi egina fonso di papa natam sa ware ne yengu no wudo na asi fom no mame due me kamechira wo ne ye de fonso ni ja ware soma ne mame ma ne ko top snap for mo nsafa koma om na mame nsu di so eja ne bayi brand $100 wonim na wankwa ne bayi mra ne sika biem eni edi etiro ne egu aware na nkontaje bi fuso so ne namba bi won padjuma mpempempe ne sister ko ja aware won hu foforo na wo ba de sika hye ta asumti akonta wo unshi nyame asam akonta wo mfare ade akonta wo padjuma no odi ekire no shaboni samude brother no sikanti papa wo ye du frupafo woni chia sa wo do ye obama wade enye jamanti na tete wo muntam asembianti wotumi de wonasi wo se wo joba ajoba hwe obi foforo kwan se wo metia wo ba stress ye nsamfa ma wo so wo ye du frupani papa due onyame no wo bi ka esanse wo so wo tawarigu wo chiri eye na chiwade ni yeso soso eno ko kam mami anoto asema obosi de ni nipa be koje mampa so nipa be koje mpa so wo check your life na aka ho so ani o ka ho wo kra de wudi super guru aso because you can see me nyina bia kiro you know the good and the bad you just refuse to listen. That's it. You just refuse to listen. They all kind of say in Zimbabwe. Tana udi you one. Me say no lady na some kind. Me say nye before na me usua. Ka me boma muti. Mente hako. Mami no chwa mente hako. Enye me pena me dite hao. Enti mumenu masem say ya de tantan bio. E mumenu masem say ya de fun. Na menu wasema eba na nyame amedia o eye awuade a wono na afa mi mu kasa oni pentumi nye bibi o ajiso wadi free surama nansa enti awuade ei boami na menya kronkron oni pentumi nye bibi o fiso wadi free surama nansa enti meja wasurei shamani monyam na me shawa ni monyam oni pantumi nye bibio I just wo de frisura bedom no me kamechiro oni pantumi nye bibi I just wo de frisura manansa waso wo frɛ no ko peposo waso mami no to amutie no pa akaka krai bi na mre na so eninti katra wo munti mame no to ha osesa handkerchief white bibri no yi ba ko big one no so we mame no to ha dia kayi so ye wo ma omugu ni nase fa na kofa koma no oso usame people na oba no what voices wo kwan no we sim fan koma mame no to fa breye mfa koma mame no to fa breye mfa koma mame no to na nka ne wuru ye fi no ho efuwa mpofiri mu ne nisa ba ne ho so ene wututene no de ade ne breme no seje o se ye mfa ma o mu gu na se kesi wi so eye wo dia no wo bi enti ma me se mebo am mintimi nkan se de wo kan mebo am wotie bi
nya gro na mi di wa ha o nya gro na mi di wa ha onyame nim di nti ode matena ha wie yibrem nti bia obeba beto me obebu manim tia obetwa makọ but you don't know who ani a ka be hu senya mpenam de tia sa wo ani ena nye boni na wo umu a na wo pe boni de di a nka wo be hu senya me pe na me de ti aha what did you make no osra hini na bay osra hini no abay and until you sue people who will be a bokra kayashan so for or you sue people anyhow to speak to you pa obeba beto nipa na bu nanim tia nso ne bie ho na obefa mbe mo wanyanko nsima me bubosi se yetie sansem we ye property so apra no ye nware ya nki yanko ware mabi ene meme bia na me yeso dia meto yeso anka nsi ya dada ya che so what you see ntimente akwa tu na ma obedu me hanam na akeka de opekere me na obubu manimtia unu nyame na enya obeye mo bose wo ba na obetie me atie me untie me so aka won tomo ne koboko nkopa asem ma ho na nyame pa na me de tia sa ye me pa ka me nya djuma we de me yo ka me be yi me nufu ma me wiase nyina hu me me nya more listeners sa ye me pa misrema ba wa mu mare ye mumu ni no na ware ye nkonyai misrem ranti mu mare ye mumu ni no na ware ye nkonyai oba bia so wa ye wadwe so koja ware ye enejai nko honkora ntrai e mani mpie firi wano ma ba me bia wa ye wadwe so koja wo yire me se entrai e mani mpie firi wano ma na mo beko akubu mu akonta Sawariye no so wunye ni ya efi na de kro wo sa wo ye warefo e do bi e chosa wo de do wo yire fa don ahobrase bi e wo se wo de ma wukunu fa ma no na sumdwimra anya sa wo case mi kamechra wo mpampanso ye dru no ye ni agro mi shibu kra fi jem akaka kra bi na Jesus apie na ni monyam so what the man was fa man so one for money inside den all for so the back up bomb mensa no si jiwe fa man catch so one for money inside den na wiye no awie duru ebra no aso that's what he said nti me ba two people ne tia me ye de badwuma me ye assignments me ba betna preach me nti wo bato me na de masoma de obeye mobo se nkonje wasomadi mu mo beka mmeti ai ne ye dada bi no nti asam kroji ne fi wonu mu ba se kan pese wo dada bi no nti opie yo se wo hwe se wo hyasomadi ntie no na asama wo nyame de amamia nka obetie ne beboa no no na wo de masomadi esan me ho kɔ no akwu se ya somadi na je nkwanka Yesu ko amewu na therefore ni ya dada ni pa ni bi wo ka ko mo sadi na ka sasa me fa ho aware sayefo wo jaya wade me se ma wo yam hihyew efi na krisa wo mu ku na bu no wo ka satia no rofa jai onu aduane mani ni ahyase no aduane mani ni hyase no aduane mani ni wonowa e ono na sam okubu na konta so wo so wonowa wo de bra wo asema no na wono ne kubu na konta ono ne kugina to mu dwanem akubu na konta kire wrade wo de ya wa famu de obi anye na famu de se wo yi muwa ya wa famu de dono na ono so kubu na konta oso ayini na ben de wo wa so no wontie di woni aso nko ja no ntopum di woni aso nko fa dediti no mfa nsu mfra no nom no nko wu di woni aso
wonya so nkosi sapo megu kumase no wonya no huntum de wonya so de wo waso so wontie sanity mpepenso yedu no see broken homes shede ye meyiye shese ye meya boss sa shese ye meyi timpenten kwa shese abrabo aye basa shese ye so bibie mu anyeye because ye kwojina pulpit ani ma shebo enso yentimi ni so enso wonyame de no me atoye so enti na bare ma ye adwuma wonhuni sika oba ye adwuma wonhuni sika enhira ma wade anim eniema nkoye mo woni se ya no me no nyame de ba mo hui mo ne hui because mo bubo sha no so mo mfare awurade amu no wotene ba bi o na mo kojina pulpit na mo ko hihye bo akese wanu so ochiri nkwasiafo bo hye ni yakohye bo eni ye bu ye bo hye so ni wo ko nkotoje ni makobu nkotoje ni wonyame atie we mpare Jesus empare Yesu enye be ye bia na ye wo ebo wo ko hye ya wontumi ni so nti eni ti na brabo wo tare na waya wo hu boto no na de kura hye mu no ntia eni ti na wo brado brother eni ti na broche adwuma no wayi bi ni nyina bi esitre nso hu ano sister eni ti na wo brado eni ntia enu te na wo bre no wo so be do kunu be di nini o se wo de wo do hye be mansam enu wo de ahobrase hye oba nsam nso wotumi tena seka che wo kunu se nakora wo de nabi wotumi ko so machine e de fa ho e hye nika de do kunu atam wo be wo wotumi yi wo za de bonasum die wo be ye mobo osoro hini na ben die wo wasuntie die woni aso de kwan na wanim 6 feet under ukodru ha okaka wasem ukodru ha okaka wasem enne kam ye yesem panimfo kra wo mbetufo no wo mo de ebinu mutire wuo che nkola ne kra because wo Yesu Kristo woni nyansa ne wo wo de wo wale semakoto nanim no wose yentonsa e wo no wo ko hwie snap agunsa abedi a wore sem sana ekoso ti yeni futufo aware ne se wan enko kan bi ma no enam fofoi wo mutire wo otire bi ko wo hwe kunu na fofo otum se na die na otum se mranti wo mu ankasa wo mu ninsa ye de so sapom huhuru yachi nso ono mo fa adwene na sa nipa woni ne fa adwene na no yiri nya kasa kasa afutu be pa no de be ma wo owure ni monyamfo pa wo na mfofo di na tia enkonkom obai wotumu se ne ni monyam wo na mfofo wakosesa wo mo a enkoye enti so wasesa ni kuna se begu a no mo di be ma natam no mo ko brei na mfofo wafa omu ejimifo fa omu nim Kristo omu so no na omu fa adwene apetashifo mema nti afutu bai en wo benya de ma wo wotuma fa wo yirimu aso fie aye wa ware yie na Jesus Christ ba wanya nkwa makra wakosesa ne yira samagu wo no omsi oja no onye correct otumi de ne yira tam kire ne namfofo otumi de ne kunatam a kire ne namfofo. What kind of man are you? What kind of woman are you? Who told you you are almost the ombeto? Kauza udi wirata udi wa watem. Udi ukunatem udi wa watem. Saneti o. Echobi a ushia be mani munyamfo bi na hwe namfofo edi na chia utumi se nkoye. Bagabo fo nko an wo fo madamfo. Eti muni nyina awu. Wone ni nyansa wode Christ yapono. Wo be kasa wode apetahye ne kasa. Wo kasa wiase kasa niema nkoye. Nti wo musa wo sa no waye mobo. Wo bo wani ana wusu. Nyansa ni be na metu me yerefo. Nyansa ni be na metu me kunufo. Woni bi. Nti ntokwa somu a emfie nsia na ntokwa da so ginam. Wona pata ne yonko. Ye de saya ware. Misre wo nyame se wo
ma yente ase mesre wo nyame se wo hu ye mobo se ya wade die kogye ma o me ni mra ye ho so mesre wurade se ne de yate nasem se wo se wo taa wade go wo chiri obi anyi na famu de mesre wurade se wo hu ye mobo na de ya sai no ye sra na ala sei de ye koye ye homework omwaye na yintumi nye na mfa animunyam hye emre onu Kristo erade me da wase me hye wani munyam se wadi nkonim me da wase se wo be fa me mu akasa kire wo ma erade ye sro se me yenya asam no tiefo wrefufo nsisi ye ho me yenya asam ne yefo ma asam nkuku asase papa so ne apply no with our lives man sankire ni nsi ne hu sampa wasafa urade na waye ye da wase se ene da yinso wo be kasa kire animunyam ne yeye enka udin e wo Jesus Christ di mu amen.